Life Care Foundation Southwest Khasil District haka khat South Riku Jeliu Arhajar Arpusan kumsi benda jong kejing rakhe ya ka International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking kala penlong ya ka panel discussion halor kapang kejing pendon kam ya ki drug pian bat udrok upenyap ha Rehabilitation and Counseling Center Soklam Southwest Khasil District ha ka sengi lawan ban ya simenta da ki seng samla jong ki balang ba pero per jong ka thany mokruan harangkat kejing don lang ka kong LC Dalin Lengkoi Clinical Psychologist District Mental Health Program nang tau pastor LE Jerwa ubabu boarding lengdo uba stepping stone simli uba Rikli Marngar bat kiwei panel moderator to kali kadai gawe na ji syak bang siap kumtahi kamdon ke ji ko ji syak katau kulong na marba iban ongno ha kamet ke jong breu ka basun syar ya kana dong sedon kadai ka por perkhat ka jabe pela da kadon ji thon ka por jabe kamut kadon ke ji katalang ru ya baro i komet na katau kamut ba kadon ke ji bokoi bokya okay yeshap kubjo kuleshibon I kom asidalen no kom proy ya kibril ikis dari samana dari temenro kawida ka ba makwa ban show ban rablang hani kon samla kolom ba kidi ban penlian le de ban pendon kam hoke kapor dakila adep na kicing puli kidi ban tre ban kata ban kumjuro kapor ya kai kidi ban aipor I know itu kapor baki jaka baki nisle sakai perlu susok kai sutu kana kai kene katai perlu por kai ka mobile yela kai no pen kranya kabat kapat ban kumta kisam lakin kamnat kene kijinglen kisle ini kerman ba lemba dakane kajinya Liu jumut kajing yatir kabalut kot kajungi kalong kajing kurkui kikot samla bakilong positif agar kom perkat kin perkat iki baba kilong ki batre sitong but kin ong horket hordang mu drugs kublish bodi ya poro yung bangat ka ni kabangan tunjot iki samla jong kasnong jong kalite la bangashu trei kit mau shop mau trei lengka trei bela natrai kajing ya jung drugs lo kan duna hendrei mangia ko e ke kajing ko pahu pahai tidak kiap ki kun samla ro ngem yasmo e asu so ba ki borshnong ki devi ban kapur klai ban check ban pet ba nong yomon thante ban di drugs ka NDPS act kalong ka ba kata what kini ki professional ki ba puli ka law ki ba tiba ki NDPS act ka ba nomor ka khang ba pin group drugs long ba pin handle ki drugs la pilo yo kamru ka khang hindai ki borshnong ki don ka bor mo ba ya ki shnong ru ka don ka anshnong ba di ka anshnong la itu da ka district council ki nomor ka tambang kem ki nom di drugs bersara si keyboard pulit dan yang keyboard berdei ban de ai de patkem mau ba kisnong ki don bentaba ban kampun dunai ka jing lemon jo kinong di drugs ne fi okum non ikom alsidalin koi ikom alsidalin koi ide I clinical psychologist hapo jong ka district mental health program jong ka health department Hami apa di sutunan pa I kong alsidalin ila ju long I counselor ila ju trade I assistant professor ya ka subject clinical psychology but menta I trade I clinical psychologist ngit ka jinga kren but ka jinga aji wat lang jong kiway I panelist but jong ki bawan hakani ngit ka long ka jinga toy The clinical program today on drugs abuse, drugs kill. The ikuat banya sutu lihat kemud itu drugs abuse. Ni sutu bagi di drugs hindai kadon kecimut drugs abuse. Drugs abuse kadai kecimut kamu. Yaitu drugs bean, drugs kibaklai. Nama bahasa kita drugs bean pada kemud kamu ki kalau no ke abuse.
kong alsidalin nang mo pila high counseling ni nong di drugs ko kon bu ni kajing kili kumni ni yo snow ba ki drug ki baklan but ki illegal drugs ki penkulmare ka jumbo ciprokat ani ki create ka mental disorder pisam kumno hakajing rekam jumpi kadai kawai physical muncul kadai bet psychological kadai bet nabi jing lain jom ne Besibuan saya sempat kalau lagi jikeli ke day ke jikeli ke ba ngasih obat kam kepan long ru kum ka kubah na mata kibayu se kibayu ilmu bahkan ka program ka pemerintah kalau ke jikermen na mata joki ruhot kadai ke jisai ba lagi perkhatan ka bor beriu ke jumi bunsin ye persang ye kesat andai kalau ke iki ke ba khantam lagi ke bai der ka pemerintah Andai kai ke bajia ke bangalap ya tadi kalau hadin kalau kita di persang ke jongang subi jikermen ni andai pok kamu simpat ke judan baik kita ke jikermen nama balai ngajubu kita ke jingduai pada pada ke bakum kata klip matro nama nasotu ba tang dah buat ke jongang lu masu ada ke kod hi ai ngoi ublai ba lama kita ke jingduai ke jongang ba perlu pada yang aku mulai mengalami teknik jinte ni dokumen ba gidan way na ki drug users ubalai nakane ka jingmilin kamot ka ay ka kubo she kiwiru ba wala na kismo ba ka ban batarlo kadang ka jingkamen kinai school ba i ba trero hapo kawai na ki rehab hapo mo tawar shipor ila let train i commission pagmenta iwan pantrei buat ka life care foundation ngidan kini katuk ini jingkili fi partikel supaya tu kakta kumno ya kajabi lani kajimut jing perkat haba pendekam drugs nama ngangai ni ibarat tu ilawan sekamat ba ila job ya kan kajimulin tipi syab kumno kakta sisamo ya kajabi ya kajimut jing perkat besibuan sana kita lagi jikeli maka katum kai ka ba ka jin sha ka ba kuma pi ba pa ma ka ba ngala shem ka jin sha hoi ka don ka jin kata ba ka jin kata kalau ba ka kata ya ka jin bu jin ka jin bu kada do ya ka ba pelong ba wat ya ka ba trei ba kata kwa su ka pan tha ka pan trot ka men teng hu don ha yeng ru ju so tna su ya ka ban ya ka lang ba ki ba yin sem kwa pe je lu de ba pin ka pang tang ai po i lai jong kamera ma pale kata kalau kata ke ju kata tu kata ga ba umro su kata buat bar perkhat ki ba kham shabar re kecung na perkhat ka ba su pili betang yang de la kumno ba ban penjang ya kita kijin don kam joka men kecung kule shibor kadang kene wi wa bright ye nomor kadon kecing lain ban perwa bright ni happy ban ung sikete na ketini kul samla kijing sen samla ru kidai pi ban keren kijing sen samla lane ki dorbar shnong kijing ki sen samla shnong ru bar shi tu ya kane kawe ke jinglong jung drugs ka property jung new substance ba upun ukhlai ma ko bor bar brai si sen ramat la kwa ba la yai kwa ikaba kumbaki ong se no to drugs ong every drugs ni happy ni ban ong ban kuntu da bi kun samla ba nai kwa ban shu madru to ya ai lem ki ketir tu kedir kusai i kom asin dalin sa sisir sa pang kun no ini program Bede bata kajikan tu ya ki kun samlan no nanti nak ki bede kun samlan mangila lapat ki dan ki rampak nanti ki long kemeru te ngara shibona ya syaki ke indre tak atli ki bang ko kambang kawai kade ba khamtam ki kun samlan no kani ka self image ka ban ong ka jing yo i la de mo ka jing slow ya la de ni long ni sutan ni sutan la de mo pro na pre ni ko ni long ki sutan tadi ki adolescent dan ki satru ki ko ba mars ki batia ki yo ki ko ban i la de kana ba kin dan ka ga jing slow tan ti hakachi i jonga habun ba ki kana samla ki ni kisini ba tang ki kalau ka badai ni ngala ban la tru
Tibun bah kita samla kidon beja ketuka kidon ketuka ni kun samla kiba kuat kiba setengah bangan le kam kumdo kenang bangan long mo kam long popular le kam sung tenang mo kaya Indonesia iu tikawe naki takilat kade kajing sngo jum kibun to kenang bangan long cool ngan mo super yala di mo ti penan kam nada kini tahap to ju tes ngan la ben mangan bagi uta tika ta kajing tes kapalong tareki bakin long iu tika ko bakin tu iki kun samla babi kwa ban improve la ne ban company smooth mungkin shrong ya ka self image la jang kam dan kam ya kini kam dan kam ni bangin trash tong dan kam la de bangin yo i jengai ki ban ngop haki parlok baki babon ki bat ka ba ka banga kwa ban kentu bahai ki kena samlang ju ong kini kam tam ki samla la nang le check program la ne mo wadi ki bawan check jaka ba ai jing suma ni ong ki ni ju ngaju encourage check ban ong ba ni kam kum ki samla ban im da ki jing thum ma ban bu ya kan ne kum ka motif ka jing im jung ban ong ni im da ka jing thumu ba ngan long beriu ki ba yarap lem ki we thumu ba ngin long beriu ki ba tin ublay ki ba sakri ublay ga jing im jung ni thumu yala de bagandam bandam le yala de da ka basniu wat pedeng jom ki jing ki ba nila ban kendu le si haba ki parlok ki pressure yang ni haba ni kendu ki jing la kalau ka jing klan ada kijing feel hakikam kijang jongi lagi hakon kono dan kala don kata kajing im bangi datmu ti kapalong bajengi bangi yo ya ni million te ban im positif di om bangi don kata kajing tmu ko babaha ke bakadon kajing tmu ko babaha ti kalong ru ka bapadsuk ken yo brio ba bagi kendo kijing ro kinam dang waktan ki buku kijing kan ni haba mo la lesela dang kran bin tu kumdo ban penduk nong ki badiru tadi kan kala bandai kawe ki lan bakaban pelong ya ki nong de bakinduk jingkernan kinum semua dan jingmentoi nama lada kisam laki im ira ka jing tumu nam dan baku abathir raba undan bathir kamu kinong de kin semua tu nong raba du nong mungkin kapan lati laki mai pati balamo ti kawe ka bang ku abakan tui kisam la kalong im dah ka ki jing tumu di bawah kenang ba minum pasti so pada minum ngok hati pun kini tu cemilin tiba sini bentuk ro ya cemilin kasih saya tendensi untuk dan ti haba beliau dan mereka beri dan kami izin di pembuat kapelong yaki ba nama berfraksi kata yaki dawai di badan ha kajabi juli beliau berhaba kale umrah kapan kala ya kajinglong ju uburi ko bangil ekran min shakman but kawe kajinglong ka ba ki prox ki le kalong ba ka penlong ya uburi ba un do ujikernan kadan be ka to kajing so haki ba ki do ujikernan kim kim snow ya kajing ya jikernan na ru ha ba kila don hak ka jikernan ti haba kidon ne ubrio haba udon ne kajing du chikermen kim snow don la don ti la na kaba mo bar kalau kabajan kan kadang kompleks kadang deh po kan research hi minta nama bagi oka society kalau kompleks ni parla hiru ban ai ka juga po syai te reha kajing lap jonga apren juga jing sumar ki brio ki ba kendu ki berkur ki jing stom ilap ba kapan long ya ki kalau automatically bahkan rum kata kajing mut ba hidup jengkermen kim nak berkat eke bak kawe ka baki ki berkat kalong ba kasuk ya ki bikin syuya bahaba ki suk ila deban syuya kajan bah kajing kamu kajing berkat kajing ya kajing persyang bercium kajing imnajong parwat ru dan adem penilaian lagi research ba 30% lagi badi ia kijindi buat kentuk yang kia kidon baik ia suicidal tendency dan ratusan persen lagi ni population jongki badi ia kijindi buat ilang bagi dak ya kan suicide kamu karena kajing syam jongki kamu karena theme jongki drugs abuse drugs kill
kajing pendon kam you drugs kam di drugs ki baklain kapenya siya mo ama ba kayalan siya kajing du jing karnan ba kini hinong di drugs ki sim no ekarai ba bahaya bangkal Kalau jing akan ikador ba, sisin bu brio hi yo akan kajing pang jong kajing di ba. Kidon ru ki bobon na ki yo ya ki wei per kajing pang jong kajing kan. Batai na kan kata wa ki kata ka depression ka wei ka bahak madu ka depression. Ba sisin hi bu brio yo depression ka pamut ka kajing snow du jeng kernan kajur ba. takadaw yeki katung kidon di drugs Pertama kini drugs kidon misal classification kasyong hakini kajian kami kini kijat drugs ki signs and symptoms ro ki long bed ada ubri ubri kami akan na ki kenhun jungki kemudian power jungki ki signs and symptoms tamba tiba kam lo common kadai kalau ki tadi ki bakam kenrai ki bakam long bed kumju baro ki bati ki jadi tunggu kalau ba kawai kadai ka perlu iki hatu ka por mo hatu por ba nathai ki ong yaki signs and symptoms sa ko ba udi ki withdrawal symptoms mo namar ba kidon ki withdrawal symptoms ro dari kita t-shirt ko no bangin itu iki beri obati penam kami kini jadi buan nathai kadai ka jumpi te kawai kadai ba kidon itu ka jing slow tenat bahaya ladela ka jing ni oki elevated mood lani ka jing snow jong ta ubri kolong baca kam sajrong kamlong ka bamlong mensin mo te kalong baca sajrong kil ha ka tin khasing la pan ong sulong hanga mo te kata kal ka de ka wei ka jing long jong ki bri pin kami kini ki jing di buat nang ta ki dan bun bah ki bri ki bapen iya ki tak kishin ka jing pang kuslai mo haba ubri upang kuslai kamut kadang dekat ka jing ki iksan kadang ka jing long mo kabam ne nanta ka jing mo jo perkat ki halo shibun ha mo kita kidi ki katukan ni sense mo idon shibun le kita ki bakam kamat kidang don okay niru shibun ni panon reta iba yang kita ya coba katalo discussion kan bisa ni shibun ya ke invitation jangki berkunjung yang apa kita jadi berkunjung di bangsa snap aling bajo kilat media kiba ka Life Care Foundation kan saya bertani tiap beda berkarya ke sini or nilap apa ha kajing pejungi ya kiba wan bersyak semua ya kini kiba nilin jingdi ya kijingdi berkumpulan nilap ba ka hisin hiba ubriu ulap penamkan ya kijingdi berkumpulan lah kiba telat wala kilo kiba panru nilap ba kadang bet kajing berkumpulan ya kajing kacaki but haktin parang om ka alter ya kajing muju berkat lami ya kajabing hijau ibril te haba ong ba ka alter lani ka berkat kelai ya kajing muju berkat ju ibril ko bamut hakni ki benta kawani kong kadai ha kajing sngau ju ibril lani feelings ju ibril ina ba kadang kajing kelai ha kajing long ju kajing sngau ju ibril nanta ha ka perception ju ibril kajing songtho ka awareness ya lade but ya hakbe di kampang ha kini ki sensory organs semua kabambun ha jingyo ha jingyo snow ha jing ta mo yang tactile nanta ha jing matru berkunjung ha ba iu lani smell lani smell mo tinanta kadon ro jing penkela ya ka komperkat jung ibu di sisi ni baka penkela ya ka komperkat jung ibu ko bambun kalong ka ba mo kamlong syuk ka ba but kabakado kadai kaba sisi ni bertidur berkan di sini berbuat kapan kelai ya kajing berkata kaba kakta ya kabor kenal kini kini kibenta kiba nakadau jo kijingdi berbuat kalau kibat telur ni kijingdi berbuat kibaklan ru kapan kelai ya ka jing mujung berkajung beriu baru ya kajing long hijau beriu kibawa ti dena kani kadau babun kibri kiyo ru ya kijing pang juga jing berkat bat kaderu na kajing penangkam kidan kibri per kibayo kijing sistem juga jing berkat kabar penlong iki bakin yo saya kani kajing pang baki fermi bandi kijing di buat ti ro adina kota ya ki